Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs Kejela Ubah Shaklar Wajri nia kasngi palai ulabu yu mau nongrim bante ke stadium bat siang deka artificial turf hakamadan ke badan hakinshi Bangla ke bahap hamau that Russian constituency hakajinu tingsep ke bakot arpo klur tingka hakane ke jingbu mau nongrim laidon lang Chief Secretary Kejela Ubah DP Walang Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills Ubah Gideon Karmo Plang Chief Engineer ke State Sports Council Ubah BMCA kinong yalam shnong bat QA Habakran hagajing yalang Ubah Shaklar Wajri ubalong ru MLA kathan ulapin pawe ke jingkmen banyu bu mau nongrim bante ke stadium ke beningkong hapok ke district barulo ang makasarkar jela kanyele ban pinbit pinbiang ya kijing dan kam jong kinong ele kai ban pintikna baki khenna baki samla kin kiu sheprang haka kamile kai ulayat ho makasarkar kla treshitam ban pinyo ki academy ki grassroots program bante ki stadium khnang bon la ban pinmi ki samla kin thai bachinrang Omtang makin pin pauna me kashnong ni district jilla Hendra ya karihi barok kawai hakis nem ki bansawan Ubah Shaklar ulapin pa ya kajing angnut bagi samla ka than kinshi pulun bagi nyishimenta hagijing lekai haki state level national but international level berulo ong bak sarkar kan treshitam pin urlong ya kajing tmu jong ki samla ka jilla ki badon ya kasap lekai ba phe Ini tak tilang baru ini tak tilang baru. Kumawang ipi dan sisai betul silang lot. Ia kapangigwa pengini. Ikun sama kijungi ia kapitiyo. Bagilong sisai kita kiklur. Kibat baunang ang pang ia kakonsumsi. Hendak kibat baunang ia kejelas kijungi barok boy. Igwa ia pengini. Bagini ikun sama. Hamni apa kasain prinsip belum. Bagi nungkut tak kami Ramadan. Miguang ini balimba ke stadium yang bagi laai yo bagi practice ba. Bahawai ngesi bagi yang bagi dia lakarong ke state level ada ke national level berkunjung ke international level. Minum samkhad minyak trisitom nak kata jumpi paiba minyak trisitom nak kata jumpi ikut samla dia bagi gua ini video agar cium kejumpi yang kapangigwa yang pemini bagi video agar dijelas kejungi bagaimana rai kena berkeburom nak kaputakan dijelas kejungi ngomong ini kini baru kisingai nak kaputar berkemen yani lane berkemen yang akan beli lane berkemen yang kita sorkar hari ini kisingai nak kaputar berkemen nak benda beri bamampi nyekiu akan cingim jumpi akapede transport berasok manage kadai banganong ipi banganong stadium takasi yang kapag labu ini mau nongrim bakanung duna yang ka 8 crore yang kapag isnay di stadium hari mau ipi nguput tangan kami nilai ke stadium Bananong ipi hai kendruduk min hai ko di artificial turf ban hapo moro makasal min hai ko di artificial turf itu di mana nanto bila ada bo akres baka artificial turf kini atli di Jakarta ini sedang hai habin ter milayo min hai ko di Indoor Stadium ban kunjo anong kasenru milayo min hai ko di Indoor Stadium hari kumong ipi Lada disnap ke kepala keren Chief Minister di sini. Bolong bagi sito berkhasan sedem. Bah kejelas kejuni kesuat kemesin laki hukum ini kemakakiu bentar. Balik di sausan sedem kesuat kejelas kejuni laki hukum. Nah kalian berjumlah menteri berpikir yang kena sports. Ngakula ribi bagi nung sabe tanah ini. Bagi tresitom babaro ko kejela ina bagi ais di stadium aman di district bagi babutri di blok ina bagi ai di sudah kata ada di bulan kejona di babun ada kejela kejuni yang sedang ais susu yang di kam nak kementerian transport yang bagi kun sama juni kirang lekai yang bagi la bagi dengan kam yang kita disinggal cuma sokar